ngicela ukungena esihlokweni bazalwane. Esihlokweni endzabeni yethu angisho njalo ukuthi sito-motivate abantwana besikolo ukuthi nababuyela esikolweni ebhekekile kubo kanye nabothishela babo. Nelichaza nelidlalwa ngama-parents, nelidlalwa ngithi nebantwana, bomake, ogogo, nabo babe imbala, nabo bantu abasha, because la ekuhambeni kwethu siye sithi thina bogogo, ayi akusibo kwami lokhu. Sebatawubona kumake kusimkhulu umsebenzi wabo. Wena-ke gogo ufuna ukudlala, ufuna kudlala nje impilo. Umntwana nakazima lisito akekho ngakwakhe uyofuna imali lalihlala. Utete nabuya esikoleni ubuya kuye gogo sine-homework. Noma kubutele mina ngokuthi i-homework nginayo yini? Athi ha, yebogo basinikile i-homework. Nisayikubi. Yagcina phuma nini esikoleni. 1978 nangisiniya lase-Awalete Uzoros. Lana abantu bangakatalwa mina kuza form 5, 1978. Daga chapter 3, verses 1, verse 3, na verse 32. Ndotsana yami, ungayikhohlwa imfundiso yami, kodwa inhliziyo yakho ayigcine imiyalo yami. Ngobe ngiyo letakunika imalanga neminyaka leminyende kuphileni kwakho, ikunike nekuthula. Ungehlukani nenhlonipho nekwethembeka. Kukhungele entsanyeni yakho, ukubhale etibheleketeni tenhliziyo yakho. Hallelujah. Verse 32. Ngobe umuntu nosidlova usinengiso kusimakazi, kodwa labalungile balithemba lakhe. Hallelujah. Silapho khona kuvulwa isikolo, kusikhathi sesikolo. Ngathi lokho and then soba ne-question bakho ukuthi okay, isikolo kuyavulwa. Ngakho-ke yile bhekekile lithi ithemu yokuqala le eminyakeni, and it is our chance ukubuka ukuthi kwentekani kule themu kulo mnyaka wa 2026 sisesekuqaleni kwawo. Lama chances lesawalahla njani? Ikhona indlela yokuwathola uma ngabe sesiwalahlile. Bantu labanengi-ke bafika kakhulu bantu abasha bathi lwazaleni esikolweni kuyibheji imali ngabe kuya esikolweni. Uyathi kungcono nje uthi usakahlalahlale vele sekuyavulwa mbamba. Ivulwa mbamba. Ngaloko-ke uthi uNkulunkulu ubona uyabona nokuthi esivula kuvulwa lesikole. It is a blessing. Kuyilele kube i-blessing. Ngilokho ukuthi uNkulunkulu ngisho ngathi ekuqaleni abesebenzisa abantu labanecopho. Lobuyile esikolweni bafike balodwa ngaleyo ndlela lokulodwa ngayo. Bese uthatha lo muntu nakabona ukuthi lo copho kwakhe ukusebenzisa kahle. Ngibekise njengabawo lasengibekise njengabawo baningi kunabo Joseph. Lapho khona Joseph abe-understand the-administration, akazange amane akushikelele ayi-understand. Waqala esikolweni wafunda. Kwenteka konke kabekwenteka kuye. Lobu copho bakhe bekubhajile. Bekathi lokho kuthi yena usukaphi, kuphela uhamba naNkulunkulu. Wafika uNkulunkulu wathi, ya, ngiyalobe sesikhathi sami sokusebenzisa wena. Ngoba le ndongo yakho iyasebenza. Kukhona letakwenza, kukhona letasendela khona, letabendela khona labantu balekile. Uphindze ubuke lwazana, ubuke Daniel. Ukuthi Daniel abetrayiniwe. Angithandi ukungena kakhulu
ukuthi bebendendendane bathi nje abetrayiniwe naye uthi lo mbhali he was trained in Babylonian knowledge lokuthi abenalogic ngetipho letithide la kufanele ukuthi tendeke atende kwafika uNkulunkulu Daniel wafike wamtshela ukuthi wena-ke na lemfuna ukwenze udawuhamba kanje naMoses kanjani naye abetrayinekile eGibhithe kwafika uNkulunkulu wayisebenzisa ngendlela akasebenzisa ngayo ukuthi akhiphe abantu ekuthilatekeni Paula samkhumbula bathi he was a scholar of the law abengumene sitawukhumbula ukuthi indlela ngoba nasingabathi imbamba bakuxolele nabakhona bamele nasingabathi imbamba nje bamele ukuthi bafundzisiwe bayathi nokuthi-ke nangabe sowugamile ufuna ukukhokha utakhipha njani usebenzisa lo lwazi cabanga nje ukuthi nabo ubhatata labakhona labanye babo bebamaphoyisa laba bantu angisho ukuthi amaphoyisa ayakani bathi ngisho lokuthi bafundzile labantu bayazi sebasebenzisa lo lwazi lwabo ngaleyo ndlela labasebenzisayo afike uNkulunkulu akwenyule khona lapho athi nineke lobucopho bakho ngifuna ukusebenzisa nganayo igama leNkosi yakho ngicondze kuphi ngicondela ekutheni uNkulunkulu akathandi kahle ukusebenzisa umuntu olivile ikakhulu bantu abamile nisebancane funzani nifunze niqhubeke ufunza aphele mangakutshela mina ukuthi ngifike ngema nga-2016 ngathi hayi-ke phela sendlulile ngaphinde lasembakhona lugqozi ngokuthi angiqhubeke sengifike nje lapha kusindini utabanani kwaseke sekubana lokho lokwenteka ngangasakhona ukuthanza kokuthi uyabona nangesikhathi lesandla sesisinye sifuna kubamba lapha nalapha kanti na usesikolweni ufuna ube fully concentrated kule thipho lotendayo manje bantu abami le ndlela esihambako la sifunzile nasifunza lencwadi yetata ukuthi ungayikhohlwa imfundiso yakho kodwa inhliziyo yakho ayigcine imiyalo yakho asiyigcine imiyalo kaNkulunkulu kuthi uthini uNkulunkulu evilayo uma ngabe kuthiwe hamba esikolweni nyalo uhulumende wakangwane lakwendile kuthi from grade 1 to grade 7 yi-free education ngisho kahle kube ne-free education kwethu-ke kuthenge ama-uniform ngiyabona la sengena khona-ke bantwana kepha kukhona lapho khona sitawufike sikhulume kabandana nani lokuthi ifike besilahleka kuphi vele nje lokha wendele ulidlalile indakakho kuthatha vele bantwana kanje and uNkulunkulu wakwenda ngamabomu wakubuka phansi lokuthi uyabona kulesibeletho lesi samake wapakeza ngifuna kubeka abantwana labanje asenzi noma kwaphela sifika kusizwe bantwana lo 4 umphaze ukuthi ukahle kakhulu athi Nkosi ukudaba njalo kodwa lo 6 kuyafuneka emalangeni amancane lo 4 abe kahle kakhulu uthi lo 2 awutawona shaka ubonile uNkulunkulu ukuthi ngingababeka kubanje nabana babili hayi asenginike na ungathi kahle ukuthi utawenda lo msebenzi wakhe ngoba ngumntana ngoba ngumntana kaNkulunkulu thina bese sithi vele lo mntana vele okay umntanithini so uNkulunkulu uye bese uyaphula lokho ukuthi lo mntana ke lo nguye lo tangigcinela lebhuku lami so lekuteni kwathi bantu abami ukuthi your mind is your weapon
isikhali sakho le ngqondo. So ufuna uyisebenzise kahle, uyisebenzise ngendlela uNkulunkulu lafuna ngayo ukuthi uyisebenzise. Ungayilahli nje. Ungabuki ukuthi ngibuya kuphi, ngibuya ekhaya lenjani. Mina if I can tell you ukuthi sekulesikhathi benginganitshela lokho ukuthi ngidalwe kuphi, ngafunda kabuhlungu kanjani. Uyabona nyalo ngenithi nanicela kukhona lezi icathulo nabatshoyo bantwana manje ngisathi lamagama bese lamagama ade basi yini ngifuna ukufaka isicathulo bani mina ke ngifuna ukutshela abantu abake ngahamba ngezinyawo from grade 1 to 4 to grade 7 dunyawo isicathulo ngasiqala ngifunda form 1 why yingoba kwase kuyi requirement e-Awalid of Soros ukuthi kuhle umntwana lo tawufunda la from 1 to form 5 ahamba ngenyawo kufuneka sicathule lesimnyama lesokisi lemhlophe ngiyabo lapho ke bese imagine ukuthi ngangidakafela kanjani phela se ngicala faka sicathule ngani ngoba siyi-requirement ngifunda ngani ngaba nenhlanhla ekhaya ngafunda ngathola ibhasari yangithatha from form 1 to form 5 ngoba yona ke yayike bangafuni ukuthi ufeyile nami ngathi ke cha uyabona ke la yafeyile la ngayikhona ngatinqumela bantu abami ngakatinqumelile ukuthi ufunane empilweni ikakhulu naba bese bathi boform uyabona nase bathi boform bani ingcono nebandla lethu lona uyakutshela lokho ukuthi nyalo-ke afeyile laba bathula nje bakhulu bathi bangakuka wasuyaphinza-ke nawe utasibonela ngoba kude labantu afika khona so bengisakutshela lokho ukuthi awubuki ukuthi ngisuka kuphi wena ubuka igoli lakho ukuthi what is your goal yini igoli lakho bekufanele ukushaye ekugcineni kwabo konke mina kwakukuthi nje manje ngifike e-form 5 ngedlule ne-university kuthi-ke ngifuna ukuba yini ngangisengakathi ngacabanga lokho sevele senilekuform bani ukuthi maye ngiyathanda kuba ngilokhu so awubuki-ke ukuthi ubuyaphi awubuki ukuthi batali bakho bakanjani umlangela bekhona sibangaphi lesesikolweni sithisi kufanele wonke lo sitha lesesikolweni abhadalele kungaba umuntu wesifazane babemfundisi ngeke ubukisise lokukhala ngemntana athi umntanami Nkosi yami uselesikathuli wo ubhadele kodwa sibhadele school fees angasibhadali lo yisenje ubhadele school fees kuphela lo mntana manje sibathula usasisa ngiyambukisisa phela ukuthi awuqhubekeke yini inkinga yakho bamba lokho why ngoba manje abebuka konke kuba school fees akulesicathulo sisikhona ku-uniform ukuthi ayazakhula nasesibeko ngani sesihlale emthini le mthini yinto otayinikisa lotayiphathi uhambe nayo ngoba nangu-Monday to Friday ngihamba amafuna kubuyela ekhaya ngashane Awalid of Soros nayiyami so bazalwane kuyaphinda kakhulu lokho ukuthi thine sibobani kepha nje lokusalayo wena emfundi lokucathanelwako bekuthela abantwana bakuhlabanele sokuthi unako lokhu usakhetha neticathulo mina nathi icathulo pelite esikoleni bathama ke lo sifuna lobanta batfolika kubakwa manje sifuna kobantwana ngathi nje ngiyagula phela mina unawo umntana sikole nako takugcoka lokuthi u-form 5 I don't care athi sokushide gogo phela sihambe kodwa gogo boyaphi vele ngiyosida mina nathi icathulo tena alilo kufunza icathulo ingqondo le-physically so-ke labantwana sebanaloko kepha-ke thine akafanele ukuthi sithule
kufuna siwenze umsebenzi wethu. Nalabantwana sibatshele ukuthi njengalona hamba, njengalo umfundisi aniphathisa kithi ngokuthi yebantwana hambani kuNkulunkulu. Ngoba naphesha kuye linento letitawuvelendela. There are so many challenges labihlalele. Kunebafana labahlalele nini. Labathi nje wabuya sithubeka la sigcine khona. Asenithubeke nabo bataniphombisa. Batanifundzisa lokho ukuthi batantenu nasenkonzweni yenu abakanithumi lentwendayo. Banithume ukuthi hambani usebenza. Iqala phike lenza iqala khona la. Baqale basekahleke kuze lokuhlebo lufike kakhulu. Bathi ngiyamthanda teacher wa Sunday school because batshena konke. Mina bafike bangixoxela. La bancane ngokuthi teacher wa Sunday school uthe what kanti bekungeni phela lekute ngimtshele kakhulu afike teacher awubani yakwathi lo kube teacher no transfer but ben teacher no transfer kuwe. So lenzaba iqala khona. Nithi nihamba nithubeke nembili. Nihambe nathi kahle lokuthi nihlomile nihlonyisiwe. So hamba ngale ndlela uNkulunkulu lafuna ukuthi uhambe ngayo. Athi komunye lokwathi bhala athi don't waste your school years. Ngoba udasikhalela lesikhathi nesishido nakusana. Ngoba ekuhambeni kwesikhathi lesikhathi losilahlile asibuyele emuva. So silahlile. Nawe i-future yakho seyonakele. Kanti ukuze le future yakho ibe kahle. Hamba ngale ndlela uNkulunkulu lakhuluma ngayo. Nakathi nje uNkulunkulu ndakunika imalanga neminyaka eminingi empilweni kwakho. Ngikunikele ithuba. Ungehlukani nenhlonipho nokwethembeka. Ukhungele ensangeni yakho ubhale ibhelele ekusebenzeni yakho. Lokuthi bantu nandakwethembeka kulokuncane. uNkulunkulu utanisita lethembeke lokhu. Ngisho seningana. Nangabe batawuthi nje batali abenje kube nje hambani ngana indlela nayo. Nitawumangala lokuthi uNkulunkulu utanithumisa kangakanani. But naye lenzaba lapho itsale khona. Sithi God first. Angithi sithi uNkulunkulu akahambe phambili. Uma ngabe kulukhuni kuhamba nakuNkulunkulu. Nisebantwana nibancane ningakaniyo. Nicabanga ukuthi khona endili la ndawufike kwene noma ndawuhlala nje phansi. Hawu mina Nkosi yami ndawuthini. Ndawuhamba njani? Ndawenta njani? Anginamali ngoba ngingabathiza ngale mali. Anginamaminithi ingabudawendani ngoba siphelele sonke. Anginabo lokwana vele njena mina ngibona ukuthi usafunzelani. Mina bese kufanele nje umfundi umubi. Akhulume ngekhulu umthetho. Njengala ngisasebenza namithi khala umthetho mntana. Bese yasitshela ukuthi le mali yebantu boyidlelana. Usungakhala ngokuphuma ke bavamile lokukhala akusho ukuthi nyakana. But nje la ikhale number 1. Akhale athi ukuthi uwentile. Ufuna ngoba akusuke bengakusuke. Bekusukela nje ngithi akuye lama records ngicala ngacheke. Singabacheka nenetiseke sendawuthi bapite sesiyokhuluma naye. Ikhali ucedzele bese siyakhuluma. Nani ke bantu abana. Ngeke ngisikhala ngoba vele akusiko ngisuke nje ngisejabulweni. Nitawujabula kwesikhashana. Bese ngiyakhala emva kwaloko ukuthi sikhathi sami ngasimosha kakhulu. Nyalo angisakhona ukusilazi. Athi ke
lokhuluma lapha kutaka 16 verse 3. Nakathi asiyekele konke lesikwendako kuNkulunkulu inhloso lethu itawuphumelela. But ngesingisi, commit your work to the Lord and your plans will succeed. Ngalesikhathi ngithe God first. Ngathi hambisebile uNkulunkulu. Usamhambisebile uNkulunkulu, uthandaza wenda konke ungumntwana. Mlalele uNkulunkulu ukuthi ufunani kuwe. As you pray, nemhlalo wakho akuthandazele because we love you. Siyanthanda abantu. Nangalesikhathi sinchaya ubuyaliswati ukuthi ngiyadesida enyanga. Nguvithila ngitshela ukuthi wonile la nguvithila phela. So when I pass when the introspection ukuthi ngiyibheka nje. Kuthi ngonile kunana. Bese ngifuthe kwendeni. So ke nawuhambise uNkulunkulu endini. You will pray before you start. Angithi bantu abantu. Nasekufika nje isikhathi sekudadisha. Asengithi nasikhathi sehomework. Uyabuya esikolweni uthiniwe uyadla. Uyaphumula maybe. Uyabhala umsebenzi wakho wesikole. Uyamcela uNkulunkulu, you pray. Uthi Nkosi ngiside. Usetawubhala nomsebenzi wesikole. Ubhale kahle impumelelo. La unga-understandi khona kuda. Uma nami kukhona lenga-understandi kuleli wazana, kulo msebenzi wakho. Ngidawukhuthala abantu. Nyalo sesahlala nethukile. Siyabuda ukuthi kulo kunjena-ke kwenziwa kanjani. Nabo tishela bakho. Siyabuda kubo ukuthi ngangikanganyiswa homework. Nyalo sekula. Sesenda njani. Utakusho ukuthi wo sifundzile naloyo udlala nawe nje. Ngokuthi nasekunje utawuqhubeka kanje ende nje. Futhi bamsa isikhathi nevame lakakisa naye nesi. Mathematics angiyazi noma ngisafunza kuthiwa mathematics noma kuthiwa. But ingole njengaleyo nje letibali. Lolo kunye lokuthiwa singisi noma yisingisi lesolo singisi. Wena usuka khonzisile teacher mina ngiyethi kuyisandele wazana incwadi yakhe benizanayo. Ngiyifunze ngicetse bese ngithi-ke asiphoxe bese soyobhala incwadi. Soyobhala umsebenzi wakho ukuthi understand. So sitawuxoxisana uma ngabe kuwe lolo tihluphako ngomsebenzi wesikole. Kepha lokubuhlungu bantu bethu abafuni ukuhlupha. Asesithi lo nyaka ngoba isizini yethu 2026 nitatihlupha abantu abangakithi. Vele ngathi ke lo sinike basho ukuthi Sunday school nitatihlupha ngemisebenzi wenu. Sunday school nawe ngeke uvele uyamjabulisa nemisebenzi. Ngingakaqedi senyanga sekuqedile. Noma ngingathula noma ngingahleka lokusalalo ufuna ukuhluphe ngomsebenzi wakho. Ngoba sowubikile uNkulunkulu ukuthi Nkosi sengibuye esikolweni sengiyakufunda. Ngisike nyalo from January to December. Uthi nje uNkulunkulu ucele nje khamba naye. Uthi lolo bhalako uthi you pray before you start. You pray before exams. You pray when things get hard. Umnanzi ubuhlungu kunephakathi manje lokuthinte banama-challenges but you have to pray. Lo munye athi ngithandazile nine gogo ngathandaza ngabuya na-20%. Ngathi next time ngemkhanda ngidabuya na-100 noma na-90. So kube uthandaze uNkulunkulu akusho ukuthi akakuva uyakuva. Uthi yini lena lenkinga uva nje kahle futhi ubona kahle ukuthi udinisele kangakanani. So kubika ukudinisela imisebe lapha bangemsebenzi wenu wesikole uNkulunkulu utaba. But nangakunisele ngicabanga ukuthi-ke uNkulunkulu sefuna ende njani. So tawenda nje imuleke angayenda but ngeke ayende ngabo ngoba
niyawathi umsebenzi wenu ukuthi kudenendele. Azathi lo munye kumbeni lokuthi mina ngidalwa yi-single parent. Mina nginokuthi vele nje ngisuke emakhaya. Mina batali bavele bahlukana manje ngibanda ukuthi abantu akukufuni lokho. Akungangawe futhi. Wena lokhu ujabulele ukuthi nangigogo usendi kwami. Noma nangimake usendi kwami. Noma nangibabe usendi kwami. Uma ngiyakubale ngiyocela Sitho uyangilalela anginike. Uma ngiyamake ngiyocela Sitho uyangilalela. Uma ngikhuluma nagogo, gogo uvela phakamise ucingo akhulume nalakhuluma naye. Ukuthi hayibo naku la nasi lesimo. Lo ngimfuna seklasini mntana uthanda ungathandi. Yena-ke funa ababhekile eklasini. Sitaba ngayo yonke indlela. Wena-ke asithatha umsebenzi lo ngesinganawo. Bese sokuthlela kuyo. Utakuhlinza. So wena kwakho uthi uNkulunkulu utangisitha kuko konke lokhu engikhala ngakho. Asesibumbisane ke lokuthi lenkinga ifike ibe kuphi ngalesikhathi kungenzeki kahle kungahambi kahle. Kwesinye isikhathi ukwenda konke uhlale ngayo yonke indlela kukwenda uthandaze ubike uNkulunkulu but still ungakhambeki kahle. Ngithi esikhathini lesiningi uNkulunkulu akabe uNkulunkulu kuwe abe mqoka ahambe endini endile noma ngabendi. Nangithi-ke sengibhekise ngakini abantu abantu ukuthi nangithi endile noma angabendi. Ngisho ukuthi akwendele lokuhle noma angakwendeli lokuhle. Uthi wena uyasima inkomothi. Solo uNkulunkulu nakulesikhathi lesinje nakulesimo lebhekene naso wena solo uNkulunkulu. Lefuna ukwende ngothi usende homework yakho ubuka ema-questions. Mbuke phela na teacher le esikolweni nangabe ngoba uyayivula teacher lesikhathi. Ngiyathatha nje isikole lethi yabona nje phezu cellphone bayayithatha bakunika ngathi ngithanda kakhulu ngoba ayinokuthi sikenjani. Bathubeke bathi you must read your books. Kunzani lethi ncwadi lenikwe yona. Letinye tibathisha ngoba angathi besibona lo la emakhaya. Uyithatha incwadi yisha bani novel. So nje ivula nabanye esikolweni. Kwakhala insimbi nje uyayibona ngelanga layo. Tifunze lezi ncwadi, titatshela, titakhomba indlela. Kungakho nami ngentaphetisa le homework ukuthi khona ungaka-understand. Ngifunza le chapter ngiyabuka ukuthi lokhu bekuchapter bani. Usho, ifunze the whole chapter bese ngiyasiphoxa. Soda what manje? Ngoba sesihlothile. Wehluleke ukufunza le ncwadi yakho ifunza. Read your books abantu. Bani bayanika esikolweni. But stay away from bad friends. Labangane bantu abantu labamnyengako bakhulume lokwana nalokwa. Angeke banishaye lengoma impela nsinsi. Hamile umngane wanje uthide, umngane wami uthide. Angeke nishaye lengoma. Ngoba kukhomba bona ukuthi niyalengana nje. Siphosa nathi sihambele ebhodini. Niyafika seminyaka sekugcineni. You are not just going to school. You are building your destiny. Ngoba unikiwe lesikhathi sekufunda wadlala ngaso. I-destiny yakho kutaba ngokuphi-ke bantu abamsalintshelo ngeke. Lesiphetho sakhona ekugcineni kwabo konke. Uma unehluleka ukuzimisela ngemisebenzi wenu wesikole. Kufana nokuthi nje wena not standing to what you're doing.
Lo mlayento obulethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombodze Media.